لم يفوت نجم ريال مدريد كريم بنزيما فرصة تقديم تهانيه للأمة الإسلامية بحلول شهر الفضيل، ولم يتردد صاحب الأصول الجزائرية في نشر فيديو عن يوميته في حسابه الرسمي عبر إنستغرام يعرض فيه مائدة رمضان الخاصة به في مدريد، علما بأنه يستعد رفقة ناديه الريال لخوض نهائي رابطة أبطال أوروبا مع نهاية الأسبوع أمام جوفنتوس. En direct de Madrid, ça aftorek à tout le monde. Manger des briques, bon, saumon, légumes pour garder la ligne, un peu de frites maison, salade, cabernet. Tiens. Ah, alhamdoulilah. Bon, j'ai fini de gamelle. Il y en a, ils sont pas d'accord avec le Saraf Torek. Donc, Saraf Turkoum à tout le monde. Cabernet. En direct de Madrid, Saraf Torek à tout le monde. Manger des briques, bon, saumon, légumes pour garder la ligne, un peu de frites maison, salade, cabernet. Tiens. Ah, alhamdoulilah. Bon, j'ai fini de gamelle. Il y en a, ils sont pas d'accord avec le Saraf Torek. Donc, Saraf Turkoum à tout le monde. Cabernet.